Hello mayam, welcome to my channel. Mayam ngasi anova video ma upload share tauge haina upload taujare mayam sise especially a khanbadi mayam da su kanaba oigani akhangba su mayam yawramgani khangdaba su mayam yawrakani hajik mayam jamna ina please avoid or you beware of you mayam hajik mayam na paisa gi maram da transaction taubaga khoi gi pot leire leidabagi message mayam la ina dugumba message da su mayam du the munna message te kai de gi la ino haina jengbiu because hajik su scammer mayam na dugumba message sama thajalakani no gi number da amount nangi account da credit oil lising amara ani ra humra between 1 to 5000 gi manung da lakani ado lakbaga immediately Google Pay da chatna UPI da chatna hangaga pin number do ado tawna check tawbigano mayam hap ke hayasu ahan bada wrong hapo kaigino hari wrong hapadi moina do the track tawba ngamoy anoina achumba hapadi noi gi account da leiramba pesa mayam do moi da chakhi gani transfer oigini adogi please aware oibiu adogi pesa do noi jengdi gano next day da jenge hairaga jengbiu moi gi time su leibani na expire oigini aba do noi better ki noi wrong pin code to hapo hapaga next time da noi phajana tum khoi gi ai keno sorry ICICI bank ki ai mobile khangde yono khangde SBI gi leina online app ta adu da gi chalaga dum ji wa ba mayam call sina number 1 leire number 2 na hajik jam isamak ta su oi hare insurance nangi majority oi re ana call la kani jamman na hai gani chahi manga chahi tara mamang dani nang na pot lei gi baga noina sign to bodo dugai to gan noina insurance jaugi bani adu insurance to maturity oire adu gi noi gi paisa na ngoda 3 lakhs kumba 5 lakhs kumba paisa phanga kani duna noi da link kama thara ke adu link to nang form fill up immediately to na da expiry oi khini kai na mem la kani abadu na moina pan card ID card mayam se moina capture to dei to bani adu gi akhoi gi ID card se moina laura kan da moina mislead to doi ni mayam fraud transaction gumba to doi ni so better noi asigi se akhoi na isana jawa insurance ti akhoi khangi da na moina haira su mayam dum thau sar no du do hoi hoi hana to dugi tamakta aina mayam da share to bani aware oibagi tamakta engon da lakpada aina di khummi kyam paisa no hana lag ahum phangani ai do hajik to amna kaino to ba aggressive oina ne to da 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 bagi dumaina aina phare du paisa do nang dum lawro haina karam banoi max new york ki ne max life insurance ki ne aina max life insurance ki office kai lege customer care ki aino agi insurance number kadi no ka haiba se mai ba e roi insurance number do aina ire insurance number se isana ba sare aina haiba duga email id di ka engonda mail amta lagte mail hana lagada ni karam kan logi kyam amount no kyam deduct hoy adaso aina khanga da me dugi che su leite आप इतना क्यों सवाल पूछ रहे जितना बोला उतना करो आपने जब भी लिया था तभी उसी टाइम आपने किया था ना कि ईमेल आईडी तो वहाँ ले आई को माना एगोदा धमकी पिरे ना हाइबा नंगी ट्रेनिंग से वाटली कइगिनो आई इसामा इंश्योरेंस सु बनिना आइना खंगौना आइना खतंग अलर्ट लेना आइना दु खुमौरे नंगी ट्रेनिंग वाटली नोगी ट्रेनर खंगदे नोगी टीम लीड कनानो नंगोदा ट्रेनिंग फजतौ कस्टमर द दुमाइना एग्रेसिव ओइना वांगा ओइदबनी बिकॉज इंश्योरेंस की दि मथौ तारदि अखोय जुम चलु नंगना इंश्योरेंस फंगी आबा पैसा दो नंग दुम लौरगा हराउना दुम लैरो नंग यूज तौरो आइगी पैसा दो आइना दुमाइ हाइरे बा आई खंगे बा मोय स्कैम द ने द दु आमनी एग्रेसिव फोर्स तौर ओइ मी अबना मदको दगै से अनि लैरे नंबर 3 की ना अखोय गे डिजिटल कइनोगी अरेस्ट हैना लागनी पुलिस यूनिफॉर्म पूरा सारगा पुलिस स्टेशन दगिनी ऐसे नंगी बैंक त नंग फ्रॉड ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग हदि ब्लैक मनी कन्वर्ट तो दुगुम बदो नंग दुगी तौरी नंगी नंगना तौदसु नंगी आई कार्ड तदुना नंगी अकाउंट लोय प्रमा आई अकाउंट सिगा थाजलो आई पुलिस नि नतदि नंग पैसा मांगनी खोलनी कायना मयाम दुगुम बजावरी मयाम सो बेटर कोई अवेयर ओइ व्यू सिगुम बसे के सुम पाखत कनु की गनु पुलिस तगा चना एफआईआर तौबगा जावरे मयाम कोई कांगु दसु मैम यावरे तुना नोय पाखटपीगनो मैम से कई सुम नते स्कैमर मैम ना फ्रॉड ट्रांजैक्शन तौदगी पैसा लौथोक्तगी तौबनी मोगी से टीम ममा लई हबा सिगुम ट्रेनिंग तौना ताकपा खोटपा हैना बेयाना दुगी तमक्तनी मैम सो आई जस्ट शेयर तौनिंगना मैम दा तौबनी सो सिगुम इन्फॉर्मेटिव वीडियो खंगनिंग बतादी आई चैनल से प्लीज सब्सक्राइब तौबिरमो आई अनो सुमाइना इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैम लई बतादी मैम दा सोइदनगी अपलोड तौरकनी मैम थैंक यू हैव ए ग्रेट डे एवरीवन